natural laeng ti panagbidot, no ti puso ken panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan niti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Ay sikamat kaya, Mr. Ryder. Adda ka di man ang parcel ni Marisa nga i-deliver mo. Kwa? Awan, Nana. Kat, anya nga ron ti masapol mo no saan kagayam nga agi-deliver iti parcel. Nanang, pastrakan nyo ni Benji. Ha? Amon pa yung tinaganday ta, Ryder? Nanang, iso ni Benji, tinobyok. Anya? Delivery rider tinubyom? Sapay la ko matadapan na kay karik adumapaw dito balayo, Nana. Pasensya ka, Mr. Delivery Rider. Ngam na nga to ti arapaap ko para iti anak ko. Kat di mo may paayday ta kenkwana. Isa pasensya ka no saan ka akayat para kenkwana. Nanang, saan kumamat akasta? Itapay laeng, gopdan yon ti relasyon nyo. Nanang? Ala, pumanaw kan, Mr. Rider. Nanang, di yu kumamot bastusin ni Benji. Di nakman sukiran, Marisa. No ipilit mo ti kayat mo apan nakirelasyon iti dayta tao, pumanaw ka laengan dito'y balay, katlipatan na kamin iti ama maadadakkel mo. Benji, pasensya ka lang kuman kininanang ko. Iso saan ka akayat ngayam amukan kwa na? Takas jay ti ugali na. Ala, aksublikan iti balayo. Amang ano nakarkaro na makaungat kan kaninanang mo no di ka pa'y agawid. Kasanukan? Awan ti rumba nga pagtanagam kanyak. Maawatak ti sitwasyon. Di nakagura? Apay kumakagura ka, katawan mo't basal mo. Agawid ka langan iti balayo. Tapno saan na nakarkaro ang makaungat ni nanang mo ken ka. Agasam, kaya't nakit din nga ibabain di anak mo. Ta delivery rider lagayam tinubyo na. Di mo kumatagipasitan dagiti riders ta dakkel ti masapsapulan dagita. Nang runa no nagagadda. Anya dakkel? Dakdakkel lata ti masapsapulan ti doktor kas kada engineer dita Di mo lamaw, ang mga no dakdakkel pa ti matmadgadan di tagtagipasitam a rider. Ngam ni Marisa a nurse nga anak ta. Sumardeng ka man? Imposible daytan. Posible bakit? Iso atanangim ko mga rod isaw-sawang mo. Basta jak kayat ni Benji para ka ni Marisa. No makiayan-ayat matlaang, nilaangan bonay asiman. Anya nga iti maramidam no saan nga roda kayat ti anak ta. Ang mga no saan pa yun nga agawid ni Marisa itan ta simorotan kini Benji. Ay, saan na mabalin? Jak itulog. Nasaya at man ta nagawid ka, kunak no bambantayam latan di rider anubyom. Nanang. Impasigod kumatan kan ka. Jak kayat day di a rider aparakan ka. Aklonam kit din ni Bone, bayat nga dapay laeng ditoy. Nanang, sa anak akasta akita ti tao. Adan nobyok. Iso ajak nga rod mga klon iti sa bali. Iso nga rod ako nak nga isinamon day di a rider. Saan mo ka di amaawatan day ta? Pakawanindak nanang. Ngam jak tumaaramid ti kayat kyo. Jak tumakiwin naswas apulos kin ni Benji. Ay, natangkan ti ulam. Pagsaya atam lang arudon ti maidel-del-del kan ka ngam itartarayam pay laeng.
Kita man, no anya ti pagbanagam, no ni Benjay ti makagasat mo. No saan ton nga uso day ta parcel, agbisin kan tumeten iti denana. Saan mo nga ipangpangag di bagbaga ni nanang mo, Marisa? Amumot ng tuwagali dayay. Isukid din di mang pili iti tawa para kan ka, kat saan mo't nga isot makiden na. Naimbag nga rutam awatan daktatang. Maawatan ka ata, anak ka. Aw-awatak tirik nam, ngam jayin ang tisabsabali ti kayat na. Gaputa di adal ka, di adal mo't ti kayat na para kan ka. Tatang, Di ori man nagkalay sa kayon kini Benjay no iso tapno agsardengan ni nanang mo. sigurado ang nakarkaro na kaungatnak ni nanang nubilang. No saan kayo agkaskasar kini Benjay? Saan mo agsarsardeng jay na magsapsapol iti di adal apang yasawaan na kan ka? Oray kita Bonay, anya nga tano itaray mo laagan ni Marisa. Sakbay nga aglogan ka iti barko. Tapno awanan ti maaramidan na kat makiasawan na kapilitan kan ka. Anya? Kaya't iyo nga itaray ko ti anak yo nga oray saan pa'y ada kami, nana? Ay tapno awanan ti maaramidan na. Kat kapilitan nga agsinadan iti nubyo na ajak kaya taparakan ko ana. Asidegan nga aglogan na kiti barko, nana. Ang mga no idarumnak pa'y ni Marisa. No pilitek a sumurot kanyak. Kat makompromiso ti trabaho. Ang mga no diyakon makasubli iti barko. Ay na, nagmuleng-leng to umot ngamin dyan akaw. Sayang ka talaga, Bonay. Maudin day ito nga isa sa rongkar ko dito ayan nyo, Marisa. Agbiyahe ak ngamin na ninton bigat. Agpaspasara kaklang. Barang no agbaliw ti panunot mo. Awan ti agbaliw, Bonnie. Noan niya timbagakkan kay tinaudi a panagsarita ta. Isulat ta dayjay. Gapo ka dita, adan nobyom. Aglunat, adan nobyok. Kat awan panggap ko amang isukat kan kuana. Marisa. Isu alipatin na kun Bonnie. Adu pa'y tinasaysaya at dita ababalasang ti maamamum. Isu apasensyakan. Nuulit-ulitak ti mangibagakan ka. Nga awan apulos tinamnamaem kanyak, Bonnie. Motalang ka talaga, Marisa. At dala nga rodan ti gundaway mo amang gamat itinapintas to agasat mo, ngam talaga tinakdaram ti panangpaay mo kanibunay. Gaputa mo yung matnanang. Ada ni Benji anobyok. Dayjay, a rider, ti laslas tugmaw. Nagawan kit di a panunot mo, Marisa. Saan ka gagpampanunot? Anyagay kumati panama ni Benji kanibunay. Nagagat ni Benji nanang. Di mo ni sakit na dyan, rider. Matungpakan to pa'y makitam. Gusto day tan Rosa, di mo untan ni Marisa iti panangpain na kinibone. May sakamot. Iso anatang ti ulo day ta anak mo, takanayon nga isaksakit mo. Gapaw tawan ka iti kalintigan. Pagbalinam nga awan panunot day ta anak tang agpili iti parakan ko ana. Talaga mo't nga awan panunot na. Nor aramatan na ti panunot na, inaklon na kuman ni Bonay kat agkasardan sakbay nga umadayo nga aglugan iti barko ni Bonay. Inaramat mo't ni Marisa ti panunot na. Iso adi na inaklon ni Bonay taada ni Benji anobyo na. Samardan kan, pagkaikaysaan dakit din, awan pa'y serbeyo nga gama. Marisa, kursonada na kasarungkaran ni Engineer Palma. Anya? Jay kabarbarong agnana dita si dagtayong apartment? Wen, agtrab-trabaho day iti engineering office dito syudad.
Kursunada na kagarod. Nanang, addan nobyok. Amuyo dayta. Kat naglakati solusyon. I-break mo tinubyom, kasalaang dayta. Nanang, Patgamon ti kayat ko anak ko. No di mo kinayat ni Buni Asiman, makiasawa ka nga rodon ka ni Engineer Palma, taagbagay kayo launay. Nurse kan engineer ko naman. nanang husto ko man. Urean niya pa'y ti bagbagayo. Saan ako na makinobyo iti sabali, taaddan nobyok. No kasta nga raud. Lipatan naklangan nga inam, no ni Benja Rider latta ti kayat mo. Benji, panagkunak. Agkalay sa talaangan. Ah? Sigurado ka? Di nagsarsardengan ni nanang apilpilitin ay asawa iti kayat na apara kanyak. No saan tapay lang agkasar. Ngam amamot ti sitwasyon ko. Kayat ko, nasaya at kumamot ti amin, sakbay nga agkalay sata. Kayat ko may panakil na kumamot. Tapno saan kang agbalin ang nakakaasi, ang matagtagibasit na makiasawa ka kanyak. Awan mo timang tagtagibasit kanya kasabali at tao. Ni nanang laeng matdayta. Isong agkasartan. Tapno sardengan nakmeten ni nanang ipilpilyan iti pakiasawaak. Kasan ang nagurain na katiinam? Nakasaganak amang sango iti dayta. Di nakmet siguro kabailan aguraan ni nanang nga aging ga iti tungpal biag ko. Sige nga Rod, takasaritak ni Manong Armando. Ta iturturod min ti dumanon iti balayo. Amumatan, ulila kami adamang ka ni Manong ko. Adayo mo ayan dagiti kakabagyan mi. Iso ada kami lang ti dumanon iti balayo. Sige, tay baga kadananang kantatang ti dadanon yu. Apay nga adda dito ni Benji, kan asino day takadwana. Iso ni Manong kong Armando, nana. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya ti masapulyo. Nanang, Imay da dito ita dumanundan para iti panagkalay sa Marisa kan Benjay. Anya, agkalay sa kayon? Naa, nagturod kayo moten nga imay dimanaw, idinto ta saan ka kayat apara iti anak ko. Nana. Saan ko nga arapaap a rider ti pakiasawaan ti anak ko. nanang husto ko man. Kat si kakabsat na, anya ti pagkarkarit mo at trabaho. Agpada kami di kapsat ko at delivery rider, Nana. Oh, ha, makitam, agpada kayo pa'y gayam. Kasano naawanan ti parcel ngay delivery yaw, di pa'y kit din agbisin kayawn. Jack Polo sinarapa, pamakiasawa ti anak ko iti kas iti kabsat mo. Pasensya kayo, no nanumu kami laeng, Nana. Sumardeng ka, Rosa. Di ka pa nagbalingawan urbanidad na bakbakatan. Ha, Sangun tayo idakas tao. Tatao damot asimang bay dito balay. Iso di mo nga rod pagkuryan, ti kinabarbaryan mo. kasjay ti kayat mo apakaikamangan Marisa? Isapsapulan ka lang aruden iti nasayat apakiasawaam? Engineer kan siman, di kayat ko aparakan ka ngam di mo pulos kayat. Ne Benjilat ti kayat mo? Kayat mo ti maikamang iti pamilya dagiti rider. Huston nanang. Di yu kumamot pagibasitan dagiti kaskin ni Benji kan ti kabsat na. Tanasaya at datat tao. Sige, makikalay sa ka ni Benji. Ngam lipatan na kon nga inam. Anyan nanang. Apay adidak pulos maawatan. Siyak ti di mo maawatan. Iso at angay dinak pulos ipangag, makamu ka nga roden. Di mo namnamaan a dumarayak iti kalay sayo, kandi ka mo nagpakpakita kanyak. Total, sukir ka nga anak. Awan pa'y serbe mapinagadalmay, tadi mo mo't aramatan ti utak mo. Iso makamu ka, no si kanto ti mang palamot iti bangunan nyo a pamilyam, gapo iti kinasukir mo.
Anyan, talaga tinakdiran ti sana di maray iti kalay sa Damarisa ken Benje. Apay ko maadumarayak, kat insukat nakmat lang nga inana ijay pinili na ngagbalin nga asawa na. Anyan, Rosa, di mo lang maawatan ang janak ta. Talaga ajak maawatan, tamas pinili na tibiyag na iti sidong ni Benje. Imbag no da ginastos na iti kasardakan ni Marisa. Amangan no janak mo pa iti gimastos iti amen. Di mo kumamot tagibasitin launa jay tao, ta nagagat ni Benje. Di na itulok ani Marisa lang ti gumasgastos. Kan may sa, simple lang di kasarda. Ta ni Mayor tinang kasar kadakwada. Ninong kaninang laang ti bisita. Wuna, ta saan da ka ba ulan timang pakan iti ado a bisita? Kas jay mo ti kayat ni Marisa biyag. Isama ka mo nga rudan. Total, dinak mo tinong palapulos. Awan pa'y serbe na pinagadalta. Tay sumot gayam timang palamot iti agbalin nga asawa na. Pwah! Marisa, nakaululimak ka mat. Benji, Agbabawi ka ka din anak asawa kanyak? anya? Sikakit ti a tao. Awan apulos ti pa nagbabawi. Tana kasing singpot ka nga asawa. Pakawanan na ka. No ginura na kanti inam gapo kanyak. Saan ka na pulo sa makasidag kan kwa na? Dayta nga ro ti pagladingitak launay. Ngamang namnama aklat ta. Adumteng tumot lang ti kanito ama aklon na kaninanang amanugang na. Day tamo tarapaap ko Marisa. Iso asapay la ko ma. Tadikan to agbaliw kanyak. Saan? Din to mapasamak dayta Benji. Tanaga sa taklaunay anak ki asawa iti man nakaawat. Kan responsable nga asawa akaskan ka. Ay, anyabot ti kastoy. Nagalisto ti panagarap ko. Agbulsa kakmutan. Kunak tumat ngamin kan agpa-check up kan. Mangibagata kini Marisa tatulungan na ka iti pagpagas mo. Anya, ay sanan. Anya pa'y lagap ungagkid daw ta iti tulong kan kwa na. Kat linipat ko na jay nga anak. O nay kanaya Rosa. Aging gayta kaguran pa'y langida. Nabayagan na sana nagpakpakita ni Benji kadata di mo mutpulos kayat asang wine kan makita. Awan ti bibiyang kao nga uray jak pulos makitkita iti uray kaanuman. Rosa, Kita nagmalas da nga nagasawa. Iso nga aging gayta awan pa lang anak da. Idinto ta nagbayagdan nga agdenden na. Kaya't asawon dayta amalas at talaga ni Marisa anak ki asawa ken ni Benji. Tano ni Bonay kumawon no dya engineer tinakiasawaan ni Marisa. Nalabit a doktora itan ni Marisa. Agam kitam, nagtali na ad-anars. Tay sumot ti mang bibiyang ija awan ti income kamang na nga asawa na. Hoston, kasta lang arudan ti kasasaad mo ngam sumanao kapailaan. Nakarkaron nga aglidam ti panagkitam gapu iti guram iti padamatao. Nang runakat anak kan manugang tadi kasursurun mo. Tatang, imbag man tayo may ka dito ospital na pagtatrabahuak. Pasensya ka no nakisinara ka ken kanak ko. Awan anyaman na. Kayat ko bakit di Ang nagsaya at kat kuman no kadwayo pa'y ni nanang. Ala, mangantayo pa dito yung kantin tatang. Anak, isong imasidegakan ka, ta kasapulan ni nanang mo titulong. Ha? Apay tatang? Nagalisto ka nung arod ti panagarap di matana, kat amang ano nyakit di mo tanda jay. Nukas ta nga rod. Masapol ama check up. Tapno masigod no anyaman tirikrik naan na. Day tangarod kay. Hanggang amang ano agkurang jay kwartami ang mabusbos. Ala, di yun pagparikutan day tatang. Tasya akong timakaam mo.
Ken adda mo ka doktor iti mata ang mabalin na makatulong kini nanang. Saan anang ginauna dayjang agsingir? Affiliated mo't lang iti dayting ospital. Ay na, sige man nga Rod. Tapos saan kami na marigatan nagsapol iti doktor na? Sige tatang, ngam di yun ibagbaga kin ni nanang ay masidag kayo kanyak Tamo yung mata ni nanang. Uy, nanak ko. Nangatuunay ti pride, Jainam. Iso di kagdanag, ta saan ka dakdakamatin ken ko na. Nagapwam. Nagsapulak mo diti mainayon iti kwarta pagpadoktor mo. Ay kastaya. Ay nahagyaman aklakay. Kaya't ko talaga napadoktor da ito'y matak. Ta nagrigat samot no kastoy nga agarrap da tao. Rosa, adda imbaga ti amok doktor kano iti mata. Isu ti asid kanta, ta nalaing kano da di doktor. Kan saan pa ang nanginang agsingir. Ay kastaya. Ay mayat nga Rod. Tapno saan tamot amagastusan launay. Agsagana ka nga raw, ta ipacheck up ta day ta matam. Ala, may kan bakit? Si kanti sumaruno, pasyente at tamingan ni doktor. Malawan. Naimbag nga orasyo, doktor. Ha? Kasta mo tata? Ha? Aguray ka. Kasla nakitkita kan doktor. Diyak la malagip no sa dinong pamilyar ka talaga kanyak. Uray siya. Kasla nakakita kan doktor. Nalipatan tagaya man tata, Nana Rosa. Ha? Amom pa'y tinagan ka? Una, taipag ko ni Marisa nga anak yo. Anya, si Kanjay kabsat ni Benji nga asawa ni Marisa. Doktor kan? Una na, siyak ni Armando. Kalpasan ti panagbalbalin ko supporting student iti nagbaya ka panawen. Napagasatanag mo ta nagbalin na doktor? Anya? Kwa. Doktor? Nasaan ni Marisa? Ngumay kayo kano ita dito'y klinik ko. Isa sinigsigan kayo talaga. Kwa. Doktor. Ala, agtugaw kayo dito'y nana. Tarog yan tayo nakitaan ti matayo. Di ka matan matagtagaray, Rosa. Apay adi mo imbagbaga kanyak nga imasadag kagayam ka ni Marisa. Iso ka da iti nang tadi iti kwartakan ka para iti panagpaagas ka. Naku mo ti dakas nakit anak tamot da jay. Kaya't nakaibabain. Apay, amom a doktoran di kabsat ni Benji. Awan ti amok ta sana nasasaon ni Marisa kanyak dayta. Ay, ilako ta di bakante asularta. Tapno aday bayad ta ka ni doktor ang mga agas iti matak. Diyak kayat nga agbalinta kas lapimpiman nga agpalpalimaws ka ni Marisa. Anya ka din dayta pang panunutam. Pride mo lang dayta. Ta nakitab tinagbanagan ni Armando akabsat ni Benjay apada na edi a rider. Basta ilako ta di sular. Tapno adaramata kapag paagas ka. Tapno saan nga agparang akasla agpalpalamata nga agdadawat iti tulong. Sa klangan ti manggatang ejay solaryo kaka. Ta naamuak ejay kaarubayo akasinsin ko. Nga agilaklako kayo gayam iti solar. Kasta nga rod kaka. Sa klangarudan ti mangala. Ta agsapsapol di anak ko iti bakanti asular agatangan na apagpatakdaran na iti balay. Kasta aya. Sige man nga rod. Tamasapol min na talaga ti kwarta. Wan kaka. Siya kung ti makaamo iti deed of sale.
Ta adam amok nga abogado ang makaamoy ti amin. Marang makalakata pa iti bayadan no kaskasanaw. Sige kaka, sikan ti makamaw. Tawan mo't amok nga abogadaw. Wan kaka. Ta may mayat no maipag na iti legal ti amin iti pananggatang kun iti solaryaw. Tapnawan to ta agbalin aparikot iti masangwanan. Awan mo't kid ti parekot at dat titulo ti ilaklakok a solarmay. Agyaman akno kasta kaka. Iti langan sangwanan ni atorne ti pangtedak iti ibayad ko iti solar agatangag. Ta ijay tayon tumutlangan ni agpipinirma. Agkikita tayon tulangan iti opisina ni atorne. Ala kaka, ibagam laeng no kaano amapan kami kinibakat iti ibagbagam nga yan ti abogado. Ta kasapulan mi nga minan ti kwarta. Bakit kita am kadetanagan ti abogado ang nakasurat dita dideng nga sidag to nagtugawan tayaw. Wen, nabasa kon. Amuklatan ti pampanunutam. Ngam imposible tanagado ti agkakanagan at tao. Sir? Ma'am? Umunag kayon dita office ni attorney. Kanalpasan ti deed of sale ang naisurat, kan naiprint. Basaan nyo laangan kan notaryuan ni attorney. Kasta ka di ma'am. Agyaman kami ma'am. Agyaman kami, ma'am. Awan anyaman na. Sige, umunag kayo laang. Naimbag nga oras yo, atorne. Kastamat, tata. Ha? Sika? Benjay? Am-am yo ni atorne. Wan tata paeng. Amok dagiti kakadwam. Takatugangak ida. Isuda ti dadakkel ni Marisa nga asawak. Kwa. Kasta aya. Da kayo matrosa. Sobra mati kinapakumbabayaw. Tadi yu imbagbaga kanyak amanugang yugayam ni atorne Binjay. Kunayo pa nga awan amo yung abogadaw. Ha? Kwa. Palpalastog kong adam amok nga abogadaw nga manugang yung mutgayam jam amok nga abogadaw. Kwa. Kwa kaka, jay. Ala, basahan tayo pa iti deed of sale nanang. Tatang. Tata paeng. Kalpasan na. Naawanan ti parikot. Notaryo akmatan. Anyat ko umon, tadi ka mo't tanumadan. Kwa. Kasla, timbang kan ti sakak. Kasla, jakbatan makapagna. Kun kasla kit din kimaro ang nagarapak. Gapo siguro iti kigtot mo ang nakakita kini Benjamanugang ta. Ha? Kwa. Agtagtagain paksala ang lakay. Imposible jay nakita kan naamuan ta. No, kaya't mo agsubli tayo opisina ni Atty. Benjay. Tapno pon kanta ti amin, no pudpud dumutlaeng, weno saan. Ay, kwa, sana. Agawid tan lakay. Inutin nyo lang ay mulagat ti matayo, nana. Sige, doktor. Kumusta ti pa nagkita yo? Naglidam, doktor. Aguray tayo lang iti subagma mo na segundo, tapno mairuang ti matayo. Inayadin nyo lang ikirim-kirim. Aday ta. Anyangin na. Ay na, limawagan ti panagkita, doktor. Good. Agyaman tayo ti Diyos, nana. Di yu lid-lid-lidan ti matayo, Kandi ka nagbambanog, kandi ka agperpersa. Uwan, doktor. Kat agyaman ak unay. Diyak mo no, anya ti ibagak. Basta agyaman ak unay kan ka. Umuna pagyamanan tayo ti namarswa, nana. Tayo naramat na lang instrumento dagiti imak, tapno magasan ti sakit akimpet kadagiti matayo.
manungay ti mabayadan kan ka, doktor. Sanda ko nabayadan, nana. Dagiti lang agas anaramat, kan dagiti daduma pa babayadan iti hospital ti bayadan nyo. Ha? Igatang yulangin iti sabali pa kasapulan nyo ti bayad nyo kumakanyak, nana. Tado pa yung agas ti rumbang agatangin nyo. Bakit? Nadamag mo ka din, ginadamag ka. Ha? Anya nadamag mo? Simangpet ka nun ni Bonay, manipon iti panagsakay na iti barkaw. Kat, dua ababae tinang sangpet kan kwa na ananakan na. Anya? Agkonsumisyon nga raw dagiti dadakkel na, tadidam mo ti kwanda, dua mo tin ababae di simangpet nga adanak na napututan ni Bonay. Lakay. Naimbaglakit din. Tasanda nagkatuluyan idekin ni Marisa. Tano saan agparparikot kumaitan ni Marisa. Tasan lang nga iso ti babae iti biyag ni Bonay. Ha? Marisa? Adda ka? Nanang, kumusta kayon? Kwa? Kumusta ti matayo? Mayatan. Tuloy-tuloy ti imbag ko. Nasayat no kasta nanang. Wen gayam. Nailako di bakanti asolar mi kan itatang mo. Isa abayadan da ka iti naitad mo ako. Nanang, anya kayo kadi. Aging ka kadi ita kat kagura daklat ta. Ha? Dadakkel kayo kinitatang. Anak dak. Kat obligasyon ko kas anak yo timang kita kada kayo. Nga uray kagura dak. Isu adiyo kumamot ipaidam ti gundaway. Nga addamot maaramidak para kada kayo adadakkel ko. Nga uray basit lang abanag. Marisa, anak ko. Uray sa andag akayat amakita. Imayak dito'y balayo. Takayat ko akadwa kayo kinitatang iti panagturpus ko. Anya, panagturpus mo? Nanang, malpas kun ti kurso ka medicine. Tinungpal ko ti arapaapyo nga agadalak iti kinadoktor. Babaan iti panagtinulong mi kini Benji nga asawa. Anya? Lakay, umaykan, pumanaw tan ditoy. Nalpas mo tan ti seremonyas kan panagmartsa ni Marisa. Ket orayin tapay ni Marisa Umaydan dito kini Benjay nga asawa na. Ay, sanun, mapantakit din. Nanang, tatang, may kayon. Mapantayo pa yung mga niti restaurant, tarambakan tayo man ti graduation ni Marisa. Ha? O nanang, saan kami na nagawis iti sa Bali? Takayat mi, datayo lang kagsasango. Ta syempre, da kayo tinangnang runa kadwa mi ita graduation ko. Agawi dakla ko man. Anya? Di kay kadi maragsakan? Tanatunoy ko ti arapaap yung agbalina ka doktor, nanang. Amok aday ti makaparagsak kada kayo. Isu ngayon kagumakarod at tinunoy. Isu asapay la kuma. Tanaparagsak kayo ita akan nito, nanang. Launay aglaplapusanan nga ron ti ragsak ko. Aglalaok ti marekrik nak ita. Jak amo no anya ti sawa ken aramidan. Basta ti amo, nakaragragsakak launay. Tatinunoy mula tagayam ti arapaap ko para ken ka. Nga uray ginurgura ka itinumano atawan, anak ko. Nanang, anya ti kayat yo? Ibagayo lang, ta iso ti orderan tayo. Kwa, sakpay nga agorderak iti kanek. Kayat ko pa'y nga alaan da iti agundaway, nga agkidaw iti pamakawan. Wano dispensa kada kayo nga agasawa. Ha? Nanang? Nanang, Kasladyak nga min matilmon ti kanek.
No jak makapagkid daw iti pamakawan kada kayo. Takinapudno na, pinapuskol ko lang ang tirupak ang makisangsango kada kayo. Kundi maray iti graduation ni Marisa. Jak pulos, impagarup nga agbalin ka nga abogado, Benji. Kun doktor pay ni Armando akabsat mo. Ado mo ti sakripisyo may ti kabsat ko. Sakbaan nakagtang kami ti kasto nga estado minanang. Ta ulila kami matan adamang. Nagbali na karit kada kami ti kinarigat. Tapno tunuyin mi dagita arapaap mi. Kat makaakal kami matan itinalao sa kinarigat ti biyag. Benji, Barok. Saan anala ka tinagdalanan mi ti kabsat ko? Idinamamok ni Marisa. Working student kami ni ti kabsat ko. Inananusat mi tinagbalin a delivery rider. No pa'y narigat. Ta awan mo't apulos ti inanami. Iso anabayagan mo't sakbaan nakalpas kaming agpadpada ni Manong Armando. Ha? Nagsaritaan mi kini Benji, asaan kami pa'y lang agan anak. Ta agadalak mo't iti medicine, akas iti rapaap yu para kanyak nanang. Kat daytoy nakalpasakon. Nagsaya at kamutun ang nagbalin nga asawa ti anak ko, Barok. Kung nagnakam kayo nga agkabsat ka ni Armando. Idinto ta siya, tinagibasit kayo pa'y laang. Kinadngan kayo ni itibanag amakit-kit aklaang. Gamjak gayam ammo dagiti pagdaldalanan nyo kadagidi apanawan. Ita, nagngangato kayon nga agkabsat. Idinto tawan lata tinabaliwan iti biyag me. Isa pasensya kayon kanyak. Pakawanan dak, Barok. Agpapada tayo lataan na babananang. Awan tinangato kada tayo. Agpapada tayo matatao. May salang tinangato. Dahita tinang parswa kada tayo. Ay na, pakawanan dak ka niya. Mababain akong nay kada kayo iti kabsat mo. Nagwada kan nagunag ti panakaawat mo. Awan kada kami dayjay ni Manong kong Armando nanang. Wana na. Awan kata kami dayjay kini ading ko. Nang lipat kami. Ha? Doktor, ada ka ba't gayam di talikodak? Nakarkaron, nakarit kami kina ading ko. Kadagit dinangag may di kata kayo. Iso ngayon ka gumaan mi tinakalpas. Iso nga ita. Mangan tayon ta mabisina kon. Wan nga raod, itay pa mabisina, kat di mo't lamalmalpasan ni bakat niya, agkid-kid daw iti pamakawan. Nanang, manglipat tayon. No anyaman dagiti pasama kiti kalabas, lipatin tayon. Gibusan tayon ti pasat ti biyag tayo anang tadsakit tinakam kan gura kadagiti kaunggan tayo. Kidawon tayo ti panang linis ti Diyos kadagiti puspuso tayo. Tapno maipatag tayo ti tunggal maysa nga awan ti panagin kukuna. Tamanipod ita. Rugyan tayo matan abuklen ti pakasaritaan tayo amin. Abuklen ti nasaysayat ni aramid kan pinatag tayo kas may sa pamilya. Tatipudpud no apamatag kan ayat. Abungan na tanyaman nakita ti kinadakas amang dadael iti tunggal maysa. Umuna a Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8 ngaging ga iti 10. Ket nang nangruna ngam amin, adda kumakada kayo matlaeng tinasged nga ayat. Tati ayat abungan na dagiti aduunay abasbasol. Nga agpipinadagus kayo nga awan tantanabutob. Tunggal maysa kas iti sagot nga inawat na, tumulong kumakadagiti sabali, kas naimbag a mapagtalkan kadagiti adu akita ti parabor ti Dios. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais,
Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiging dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click